Yuda haukia kia kabanai tatuna belaura ne kaibali buonai, Yesu e karau Yerusalema yao. Wa male robe aonai hanona, poromakau, mamoe, lauria tikawa kawaina ki haukia mai, moni tia aibanai haukia temia tia ihanakia. Bai ati anau na hai babaina anauei, male robe aonai poromakau mai mamoe kuikiei eura hainakia. Moni aibanai haukia kia moni e baro botalainakia, ya kia itare toriku abanainakia. Weia kia lauria tikawa kawaina ki haukia herekei abieti baha. Neia kia tomo e katu ana kia eka neia nai. Hama awe na itu hanona waie mi kawakawa eka neia ai tomo baona. Bai abana haukia pukaro wena ba telelena abina tilauna tinana. Oye muitu ilauna awe na hanona, au ua irubeni ala abana. Bai Yuda haukia paukia te hori Yesu te wakaina te sibaha. Bata auta uhuri huana tabana ai kubai hana mai hanona katapatuhani o. Oi mai emu bero ne ye ke koike inu babai. Yesu ye ki abie bamune tsibaha. Maria robe neia na tomo hau itina. Au apu ai hewa ona kabakori muena. Yuda haukia pau ke te abi te tsibaha. Maria robe ne ina te babai na ihau na hanona baria bui abahau. Ia wapu ai hewa ona ya kopakori mu ai hona. A Yesu Maria robe robane ya hana hanona ya kipona hawanina. Weye ne Yesu alie yemikiri mu e mulinai. Ya i abana haukia na abi hinana hauna te rauna tinana. Pa puka robena ma Yesu hina abikia te batohana kia. Yesu kabanai tatuna na Yerusalema ye miaho. Meali maboona bata auta auri hoaki babai teihana hanona te aika kaumana. A Yesu kipona hanona meali ma ai batohana kia. Okina, ia hanona ikoine ye iobina kia. Yesu kipona meali mao ki te miaho tawakia aba iobina kia paunai. Hauha aike hole meali ma poukia ia helena ya aike hinana kia.